Ako ste nekad željeli da učenicima pokažete neki YouTube video, sigurno ste naišli na problem da biste zapravo željeli da im pokažete samo dio tog videa koji se odnosi na predmet koji predajete ili temu koju razrađujete i sl. Još ako video traje duže, recimo 20 minuta, a vi biste željeli da im pokažete samo dio koji se pojavljuje na recimo 8. minuti i traje svega par minuta ili par sekundi, jer se upravo na tom dijelu prikazuje ono što će učenike zanimati, imamo problem. Kako to zapravo uraditi? To i nije tako teško, jer danas imamo razne alate koji nam u tome mogu pomoći. Ja ću vam predstaviti danas jedan potpuno besplatan, koristan i raspoloživ alat koji se pri tome ne mora instalirati i raspoloživ je uvijek online. Zove se YT Cutter i služi da isječete scenu ili više scena koje želite iz nekog YouTube videa. Pa evo da vidimo kako to i uraditi. Pretpostavimo da ste našli jedan odličan edukativan video na YouTube-u i naravno ima tu podosta stvari koje bi vam oduzele vrijeme ako ih sve budete gledali, a želite da se fokusirate na taj jedan dio koji će vam baš poslužiti za sat na kojem ga planirate prikazati. Evo recimo da je to ovaj video. Uzet ćemo radi primjera. Svaki video ima svoj takozvani URL koji ćemo iskopirati i paste u program YT Cutter. Video koji smo upravo pastirali sadrži nekoliko interesantnih objašnjenja, ali nas interesuje ono koje odgovara na pitanje zašto vidimo svoj dah zimi kad je napolju hladno. Ovaj dio na videu počinje na 1. minuti, 12 sekundi, a završava na 2. minuti. Ukupno trajanje originalnog videa je preko 6 minuta, a ovaj isječak traje svega 49 sekundi. Kad smo odredili početak, start videa, i njegov kraj, end, možemo pregledati taj dio kliknuši na dugme preview, pregled. A ako smo zadovoljni, možemo taj dio downloadati, to jest pohraniti u kompresovanoj MP4 formi videa. Kada kliknete na download, treba malo sačekati da se video procesira i potom će vas program pitati da li želite da sačuvate video. Kada potvrdite, on će se spremiti na vaš kompjuter. Taj video sada možete pokazati učenicima bez da morate gledati ostale sadržaje koji nisu predmet vašeg trenutnog interesovanja. Nadamo se da vam je ovaj video koristio, pa ga podijelite sa drugima, a možete i lajkati našu stranicu PC Školarac i postati naš fan te pratiti ostale izvanredne i korisne sadržaje koje PC Školarac redovito objavljuje. Zahvaljujem. Vaš Miro Pandur, urednik magazina PC Školarac i edukator.